Pozdrav i dobrodošli na Lingua Croatica, vaš početnički podcast. Did you know that Croatians absolutely love their pets? From playful puppies to lazy cats, birds, fish, rabbits, even turtles. Pets are an important part of life in many Croatian homes. But how do you talk about pets in Croatian? What words do you use when feeding your dog or cleaning your cat's litter box? Stay with me to find out. Danas pričamo o kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci su životinje koje žive s nama kod kuće. Ljudi ih vole jer donose sreću, ljubav i zabavu. Djeca često uče odgovornost kroz brigu o ljubimcima, a odrasli vole imati društvo nakon dugog radnog dana. Neki kućni ljubimci su mali i mirni, a neki su veliki i puni energije. Najčešći kućni ljubimci u Hrvatskoj su psi. Pas je čovjekov najbolji prijatelj. Psi vole šetnje, igru i pažnju. U mnogim hrvatskim obiteljima pas je pravi član obitelji. Mačke. Mačke su neovisne, tihe i znaju uživati. Vole spavati, promatrati kroz prozor i naravno biti mazne kada one to žele. Ribe. Ribe su tihe i mirne. Ljudi ih vole jer su lijepe i opuštajuće za gledanje. Ptice. Neki ljudi imaju papige, kanarince ili tigrice. Ptice pjevaju, pričaju i unose veselje u dom. Hrčci i kunići. Mali, slatki i nježni. Idealni su za djecu koja žele svog prvog kućnog ljubimca. Kornjače. Polagane, ali simpatične. Kornjače su zanimljive i mogu živjeti jako dugo. U Hrvatskoj ljudi često šeću pse u parkovima, osobito ujutro i navečer. Mačke obično ostaju u kući ili se slobodno kreću oko zgrade. Djeca vole hraniti ribe i promatrati ih dok plivaju. Ptice pjevaju u kavezima, a hrčci trče u kotaču. Svaki ljubimac ima svoje navike i potrebe. Briga o kućnim ljubimcima uključuje hranjenje. Svaki dan treba dati ljubimcima hranu i vodu. Čišćenje. Mačke imaju pijesak, psi izlaze van, a kavezi ptica se moraju čistiti redovito. Šetnja. Psi vole šetnje i igru na otvorenom. Igra. Igračke, loptice, perje, sve to veseli ljubimce. Posjete veterinaru. Ljubimci moraju biti zdravi, pa ih vodimo veterinaru na kontrole ili cijepljenje. Neki ljudi imaju više kućnih ljubimaca, a neki samo jednog. U svakom slučaju ljubimci donose radost. Mnogi ih smatraju dijelom obitelji ili s njima pričaju, maze ih i brinu se o njima s ljubavlju. A sada pitanje za vas. Imate li kućnog ljubimca? Možda imate psa, mačku, papigu ili možda želite imati ljubimca, ali ne možete jer živite u malom stanu ili putujete puno. Pišite u komentarima kako se zove vaš ljubimac. Je li razigran, miran, smiješan
ili pomalo tvrdoglav. Bez obzira na to imate li ljubimca ili samo volite životinje, danas ste naučili kako pričati o njima na hrvatskom jeziku. Nove riječi, new words. Pet, kućni ljubimac. Dog, pas. Cat, mačka. Fish, riba. Bird, ptica. Rabbit, kunić. Hamster, hrčak. Turtle, kornjača. To feed, hraniti. To walk, šetati. To clean, čistiti. Food, hrana. Water, voda. Cage, kavez. Veterinarian, veterinar. To play, igrati se. Toy, igračka. Litter box, pjesak za mačke. Vaccination, cijepljenje. To take care of, brinuti se o. Korisne fraze, useful phrases. Imam psa koji se zove Max. I have a dog named Max. Moj ljubimac jede 3 puta dnevno. My pet eats 3 times a day. Volim šetati svog psa u parku. I love walking my dog in the park. Mačka spava cijeli dan. The cat sleeps all day. Moram očistiti kavez. I have to clean the cage. Idemo veterinaru na cijepljenje. We're going to the vet for a vaccination. Thanks for listening. If you like this episode, give it a thumbs up and hit subscribe button so you don't miss the next one. I've got more fun topics coming your way, all in slow, clear Croatian to make learning easy and enjoyable. Give your pets a cuddle from me, and as always, happy learning. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi.